update for the first day here at Iron Drift King. A bit later than we would like, but we had a busy day. Having trouble with the charging system in the car, the alternator. The charging is low, so when the car uses a lot of amperage from the fans and the steering, it discharges the battery. So we're having troubles only doing one run at a time out for charging. And we have a spare alternator, and we went out in town to get the charge relays, and I had it off and on 4 times. So we have a lot of trouble with that today. We had our brand new alternator arriving from Denmark this night. My girlfriend and my father-in-law is driving through the night here to get it to us. So hopefully that will be the solution for tomorrow. We did get a few laps in, 5 I think, to try out the new tires. The competition here allows us to use the same kind of tires, but we haven't driven on these one before. And we actually like them, but we are struggling a bit with the side grip, so we tried a lot with the alignment. So it's a lot of big changes at a time due to we didn't have a lot of laps to get it in. So a bit stressful day. We hope to be back on track tomorrow with a stable car so we can dial everything in before the finals. Jeg har gået i folkeskole med Mads' lillebror, og jeg er egentlig kommet til at kende Mads igennem hans lillebror, uden at der egentlig har været noget, at det skulle have været biler fra start af. Jeg har jo været sammen med Rasmus, hans lillebror der, og der har Mads jo haft nogle biler, gået meget op i det på det tidspunkt også. Vi var meget på scooter og knaller der dengang jo, som det var. Men lige så stille så døde det ud, og vi gik jo lidt hver sin vej, som man gør, når man bliver ældre, hvor jeg en dag var tilfældig ude hos Mads for at skulle hente noget. Jeg kan ikke huske hvad. Jeg kan bare huske, at jeg var ude og hente en del. Det endte jo så med, at det egentlig var meget sjovt at skrue i de biler, fordi det var jo ikke normalt. Det var jo ikke en personbil jo. Det var jo lidt sjovt jo. We started out early this morning because in the night we got the new alternator. We fitted it in the car and everything works. So it was just 2 bad alternators we bought as spares, but yeah, that's how it is sometimes. Now it charges the way it should. We did 1 practice lap and actually the belt came off because now it can pull the amps. So we did a new solution to the belt, but we only got 1 tryout in the top 64 where we met up with Alexander Claudin in his Corvette. We had a good battle and pushed through to the top 32, but we'll do our very best to push hard. If we want to win down here, you need to push, and that's what we do. Jeg startede med at være med. Det er en af de første ting, jeg var med til. Det var at skifte gearkasse på den gamle bil, en 30'er, på 4 bukke, hjemme hos Mads, på et betongulv. Der var ikke så meget andet. Og det var 2 mand, og det var ligge sådan her. Og skubbe gearkassen op igen, når den skulle på plads. Det var spændende. Vi har også lidt en familie, når vi er sammen hernede. Man tager langt væk. Køreturen og det hele hernede er også noget for sig selv. Altså det hele er bare sjovt. Det hele går op i en højere enhed. Om vi så taber eller vinder, det er jo sådan, det er. Men det er virkelig sjovt at være med. Og så lige få det planlagt derhjemme med 2 børn og en kone. Man skal lige have det til at gå op. Det var lidt nemmere i starten, hvor vi ikke havde børn. Vi får det til at fungere.
final day of the Iron Drift King. Late last night, we battled our way into this day against a Dutch guy named Niels Visser. He's a good guy. We had a very fun battle with him. We started leading, had a good battle, and in the end, he hit our front wheel, so we spun out. It was deemed his fault, and we had a big advantage going to a chase run. We gave him a little bit of room not to make any mistakes, which seemed to be a good option because he debeated the right tires right next to the wall. So we ended up braking and not destroying anything. Today we are in the fighters bracket still. We need to win every battle we do today. And we have a Scandinavian battle ahead of us against Kristoffer Syversen, who we battled last time in Norway, where he took the win. So we have a revenge on our hands. Lige hernede i år har jeg stået meget i line-up sammen med Mads og sørget for, at bilen bliver holdt kold, og at han får noget køling, og han ligesom er tilpas ind i bilen, inden han skal ud og køre. I år har vi en spotter med, som ligesom dikterer, hvad Mads han skal gøre anderledes. Førhen var det meget, at vi alle sammen kiggede lidt, sagde lidt vores egen mening, og jeg er ikke så god til at spotte, det skal jeg ærligt sige. Det er ikke min rolle. Jeg er bedre til at få det til at fungere bagved og holde styr på det. Min rolle har lidt altid været chef-mekaniker, så det er ligesom mig, at Mads han kigger på. Det er en mega fed følelse for mig, at vi bare styrer på det hele, så alt bare spiller. Den her bil har han jo ikke haft i så lang tid. Han skal lære den at kende. Det tager altså lige lidt mere end bare lige 2 gennemløb. Det tager 1 år, 2 år, 3 år, kan det altså godt gøre, før man er helt dus med den. Man ved lige, hvor hjørnet på bilen er. Du ved lige, når du kigger ud på motorhjelmen, at du kan køre dertil, så ved du, hvor din forkofanger er. Du ved, hvor røven er på bilen. Lige med baglygten, man lige snitter væggene rundt. Det tager tid. Det er ikke noget, der bare lige kommer.